Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Oliver in here Russia le Ukraine in dawni za somriat na lo ni tareng mai in beina chol lova Russia malak na lian ber Donetsk lama thu thar om hri lova kar hlattakin in beina achuak Russia in Kharkiv le mun danga laipui le missile an kap chuak renga Ukraine lampo in Russia malak na lo dan le top pi lama Russia supply chu che tur le dangchat turin Russia ram chung anga Russia na ngai Crimea lam an beina zwal Putin a thian hnai tak fanu chu Moscow khopui daya kar puak thei thil kam manga tha lo ni bok nen boruwa ka rit zual sawa heti lai hian khothlang ram le nei to chuan Ukraine tlom mai lo na an ral thuam an thon bel le don mek US in ral thuam an thon thar tur zinga mi ral thuam pahni khatun tuma hian kan bel chiang le dona kan hlok pui le nge kan be seya ral thuam chanchin hra tak tak subscriber kan nei cheuti kan hria comment lama indu le veizong te inron soibel ve don nia US in Ukraine tan ral thuama thon thar tur zinga laipui M982 Excalibur chu alangsar pol ani meka laipui musatli ani lava satellite GPS atanga thunun le khalkoi thayani na hi athat na le hlo omna ani hetiang hi chuak masa ho kha chu XM982 ti ani a 155mm extended range guided artillery cell anti US Army Research Laboratory ARL United States Army Armament Research Development and Engineering Center ARDEC te tho hona atanga siamani Excalibur ve thung hi prime contractor chu Raytheon Missile and Defense base system hawan ni a subs le prime dang Camber Corporation le Huntington Ingalls Industry te thei in rang ral thuama hian an bil telbok GPS le inertial guided munition ania Mel masipai meter somsari panga atranga meter za somnga chunga omte akap theya close support situation anti target chu civil mi te nena in nei taka umpo in hetiang ral thuam hian civil le sipai thlir rang thei achan chu khalkoi theiani wangani conventional unguided artillery fire manga bei theina hmuna po man theiani kumsang ni sompanga khan United States chuan around sang sari zali somsari palian laya an leitran kum sang ni le sompanga financial year program sen so zong chu US dollar lule ding on khat pakwa pathum pali pakhatani avain unit khata US dollar noi ni singa sangret jasari somsari pasari an seng don tina ni chu kum sang ni somparu thleng khan unit cost chu around khata US dollar sing ruk sangret atlan niama laser guided theina bel cha tu le naval gun atanga ka thei tura siam version te chu sang ni sompanga atang khan te san ni boka kum sang ni sompare October thla thleng khan in dawna around sang khat jali chuang ka to ani Excalibur hi artillery shell pa ngai aya thui jok kap thei tura duan ni in GPS kai hroina manga ka thayani awang hian a tha in atangkai tak zet Excalibur hian configuration a zirin alai puido ta zirin kilometer somli atanga somnga pasari vela kap thaya a aya thui po alai pui zirin a kap thei Circular Error Portable CEP chu meter li ani a extended range hi folding glide fins manga ti thayani boka chu chuan projectile chu ballistic arc chunga tanga target lampan turina wing chuatir thayani he munition hi United States a in khwar Raytheon Missile and Defense le Swedish company base system te siamani a Raytheon ho hian guidance system an siama base system hian alai puya body a ballistic le payload te an siam thung Excalibur hi collateral damage anti ka tumlo ka sual ti tlem nante standard munition range aya sang target kap thei tura tante an lampol sipai an thian sipai te mel matlar ma a meter za somnga chunga kap fu si lova mel malam ron bitum pap thei tura duanani precise firing atante ani lole launching cannon athanga straight line ka thei tura siamani boka multifunction fuse anaya chu chuan boruak air pressure khau taka te tin target area alu nuwa boruak a puak turina set vek thei bokani Excalibur projectile hi ana target bitum tur chu diktakena kap thaya chu tiangani chuan lai puimu thunun lochi khalkoi thei lochi unguided artillery round so matanga somnga inkar ka chuan ene in hen reng don ti na ni chu kumsang ni pasari ni puilai khan Iraq ka Excalibur nena indona ma saber chu nayani heta hian US paiten be pui thlak nana an man masak ber tum hian a hlotling hle a an ka chua zong za asom ko pani
92% round chu target atanga meter li chhunga atla vekani a performance a hmunom hle US Army chuan thlakhata round som pariat siam chuak turin order an lak nuwa a that ema wangin thlakhata round za somnga ati punan tum mek bok kumsang ni som pani khan Excalibur round chuan kilometer som thum paru zeta thui in dona record range thara siama December sang ni som ni khan 58 caliber ERCA gun tiu patranga super chance propellant mangin KM som sari athui hloting takin an test bok Excalibur projectile kap chuak thei Excalibur lai puimu kap chuak thei zinga M109A6 Paladin te M109A7 te British AS90 lai puite German lai pui PGH 2000 te South African G6 te le Swedish Archer te anni Excalibur projectile nena inmil tur to gun te chu American M198 le M777 Howitzer te anni M777 Howitzer hi US hian Ukraine a supply nual to ani US Navy chuan long range land attack projectile ti to pani nuwa Zoom All class destroyer advanced gun system Excalibur man an ngei tua ma se hi tuna hian an ban san le ri mek unit khat man hi dollar noi khat bor velania kg somli arit ni in inchi somthum pakwa point pani asayani alaya holtlang diameter hi centimeter za somnga panga ani warhead atan PBXN9 amanga a warhead hi kg somni pani laya ritani accuracy anti aka dikle ka fu thei zong hi target chung meter li chunga akap fu chatani Indian Excalibur nei VM Indian Army chuan 155mm round satellite guided M982 Excalibur artillery round leitumin sang ni som pakwa khan thutluk na an siama Ministry of Defense atanga thurin tlak takena soidanin emergency procurement via cutting edge ammunition hi United States atangin leiturin thutluk na an siamani acquisition case Puloma beinu le uri beinu khan hetiang ral thuam leitur hian emergency powers noya boy puyani India hian leita em kan hreta mai lova ral thuam lam chanchin hredeu khan India na leita em kan nei ve to MT hi comment lama run tar lang thei ula alom hle ang tin US dollar maktaduai jasari somsari pangaman hural thuam an thon tur zinga hian Scan Eagle reconnaissance anti en thlak thlona som panga tel don boka Scan Eagle chu engang chi nge ani reng han ngai thaleila Scan Eagle small unarmed aircraft system anti hi drone chi khat ni in khaltu omlo melma en thlak na atana an man train ani en thlak na baka UAS hian Air Force Security Force Expeditionary Team tetan real time direct situation awareness le force protection information peturin an mangbokani ani phung Scan Eagle UAS hi portable system ani a recovery system Skyhook system tia hriatani bok Airman abi ka training nei panhi chuan Sky Eagle UAS hi an enkola maintenance personnel panhi an da bel boka he system hi katapul manga ka chu ani thlo chhuale tum launch and recovery atan ran uaya mamolawani hetiang hi autonomously controlled ni in mamodana zirin payload engemaza ta manga tuna hian he system hian color electro optical camera chhun le zan lama na thona tur infrared camera anaya Sky Eagle hi bawro ka rei taka thlo thaya wangin mel ma hmun poimo tak tak te chu hun rei tak chunge an fia thaya thom chua me lawina kwal del thina ni kumsang ni sompali khan US Marine Corps chuan Boeing chu Iraq Marine omte hum himna tura service support peturin contract azia puya he system hi nun na chan himna konga a hlotling hle indona darkar noi li singa sang ruk chuang zeta thlok kwal to a leilam le bawrok si paite tho puin sorties voi singa sang sari chuang anei to ani soito angin hetiang en thlak na drone hi US hian som panga Ukraine an pedona an tangkai pui viau turanga yani Scan Eagle hian 3W 2-stroke piston engine amanga horsepower chu 1.5 ani athalen zong hi fit som le engine ni in a sei zong fit thum le inchi kwa ari zong hi kilogram som pariatani darkar khata meter somnga panga atanga somriatin a thlok thaya tui thun bel lawin darkar somni zet bawro ka thlok thei operating altitude hi fit sing khat sang ruka sanga po na thatak thokin na thlok thaya aman hi US dollar maktaduai thum point pani chuangani camera resolution sang tak chhun le zana man thei camera le thermal imager bunania hengte mang hian mel ma leilung zir chiang in thla ala a mun puilama athon ngal zel theiani
tin US hian tube launch sangkhat zanga wire guided anti-tank missile te MRAP light vehicle somli baka karga staff rifle a mantur anti-armor ammunition sangkhat an pedon boka javelin le HIMARS mu thanem takan thon don bokani ole US le khothlang lam chuan ral thuam an thon belzel mai si a Russia hian engchenarei nge rala do theidon le nena an chan ringem an comment le